U izdanju Kuće Dereta upravo je ovih dana objavljena knjiga Od Gaba do Marija, koja već naslovom ljubitelje hispanoameričke književnosti uvodi u njen epicentar. Zašto je epicentar? Pa zato što, kako i sam izdavač napominje, priča o hispanoameričkom bumu pre svega je priča o ova dva izuzetna pisca koji su svoje blisko prijateljstvo okončali pesnicama i do kraja života se nisu pomirili. Sa nama je urednik izdanja Aleksandar Šurbatović. Aleksandre, dobar dan i dobrodošli u Orbitu kulture. Dobar dan. Moglo bi se kazati da vešti izdavač svoju publiku nagradi knjigama koje same nisu književnost, ali koje nude mnogo važnih podataka o književnosti, o markantnim detaljima iz života pisaca. One predstavljaju i sliku vremena u kom su nastajala neka važna dela. Jedna od tih velikih tema koje podupiru književnost svakako je sukob dva hispanoamerička velikana kakvi jesu Marquez i Llosa. Dakle, ko je bio lukav pa smislio i objavio ovakvu knjigu? Jeste li to bili vi? To je bio moj urednički izbor, ja je nisam naravno napisao, to su ljudi koji se bave aktivno, evo kako i podnaslov kaže knjige rodoslovom hispanoameričkog buma, Angel Esteban i Ana Gallego Cuinas. Oni su profesori na univerzitetu koji se bave savremenom hispanoameričkom književnošću, ali ono što je bitno za ovu knjigu je prvo da naglasimo kada govorimo o hispanoameričkom bumu, mi zaista ne govorimo o Marquezu i Llosi. Oni jesu perjanice tog velikog buma, ali ajde da kažemo da podjednako veliki pisci, neki će reći možda i veći od Marqueza i Llose. Ljubitelji školice. Tako je, Cortasara, Donosa i tako dalje. Veliki krug zaista bitnih pisaca, hispanoameričkih pisaca 20. veka, potpada pod taj termin hispanoamerički bum. Sad naravno u okviru toga koji svaka velika priča i ova mora da ima jedan zanimljiv zaplet i možda onako sočana, a u ovom slučaju to je taj čuveni zaplet koji o kome već se decenijama unatrag priča, a to je sukob dva najpoznatija, najslavnija pisca iz tog pokreta, Marqueza i Llose sa jedne strane, ali ono što je najzanimljivije, ne znam koliko to sad ljudi znaju, treba naglasiti da su pre toga njih dvojica bili najbliži prijatelji kućni, koji su bezmjerno poštovali jedan drugog, da je čak Llosa svojevremeno napisao doktorat svoj o Marquezovom delu. Ono što je jasno svakom ko je čitao Marquezova i Llosina dela jeste da je reč o izuzetno strastvenim autorima, ili to prosto prirodno ide uz Latinsku Ameriku. Prava reč za obojicu, da. Ali zaista strastveni, time obiluje njihovo delo, pored one čudesne fantastike, valjda zato što nam je život tako siv i jednoličan. Oni očas posla izmaštaju neki mankondo i onda ga nasele raznoraznim ljudima. O Llosinoj erotskoj, strastvenoj literaturi govorili su i pisali mnogi, uživali mnogi čitaoci. Dakle, smatrate li prirodnim što je između takva dva strastna čoveka koji su, pretpostavljam, jednako strastno učestvovali u drugoj vrsti rasprava, ne samo književnih, došlo u jednom trenutku do klinča, do sudara? Potpuno se slažem. Takve dve ličnosti, pogotovo kada su bile tako bliske, dva individualca, neobično talentovana, strasna umetnika, mislim da je bilo potpuno sudbinski predodređeno da se njih dvojica posvađaju. Oni su otišli, govoriti o tom sukobu je vrlo teško, dan danas se ne zna šta je bio okidač. Ono što znamo o njima, da je jedan otišao na levo i to levo je malo pod navodnicima, on je ostao veren Fidelu Castru, govorimo o Marquezu. Kada je Fidel Castro po mnogim levičarima, razočaranim levičarima, govorimo o piscima hispanoameričkog buma, kada su napustili Castra i počeli da ga optužuju za nedemokratsku vladavinu i kada već počelo da se vidi da Castro obećana revolucija i nije baš tako obećana i kada je mnogo i pisaca zatvoreno tokom 70-ih i pogotovo 80-ih godina. Sa jedne strane, Marquez mu je ostao veren, sa druge strane imamo Llosu koji je počeo više da ide, neko će reći desno, ja ne bih upotrebio reč desno, on je išao ka centru. On je i danas i već dugi niz godina u političkom smislu centristički, liberalno i nije išao levo, to je sigurno. Bio je do jednog trenutka levičar, on je bio strastveni zagovornik kubanske revolucije, međutim kad su počeli da hapse najznačajnije kubanske
političke pisce toga vremena i terali ih da revidiraju, kako se to kod nas kaže, u ono vreme, onda je Ljosa odustao od toga i krenuo ka političkom centru, pa ajde da kažem možda i za korak malo dalje od centra ka nekoj liberalnoj demokratiji, pa je bio čak i politički aktivan. Ali ja ne znam zašto je on tog kobnog dana u bioskopu, kada se dosta pisaca okupilo, došlo sa suprugama, ja ne znam tačno zbog čega, to je mislim bila i Carmen Basels, njihova muza, izdavač, agentica, koja je u stvari napravila ceo taj hispanoamerički bum, i ona je čak bila tu prisutna. Ljosa i njegova žena su već sedeli, onda su malo kasnije došli Marquez i njegova žena. Ljosa je ustao sa svoga sedešta u bioskopu. Pazite sad, ovo je vrlo zanimljiv moment i ovo se prvi put saznaje, a Marquez je raširio ruke, u osmeh je bio tu i krenuo je da ga zagrli i ovaj ga je sve snage udario pesicom po licu i ovaj se prostro dorao je Marquez i to je bio kraj prijateljstva. Sad, Marquez ne bi bio Marquez da nema takav šarm, on je prvo što je uradio sutra ujutru, otišao kod svog čuvenog fotografa inače i traži da napravi neke fotografije sa tom velikom masicom u oku i ogromnim osmehom. Tako da ta fotografija tek pre koju godinu izdata po prvi put, da vidimo prenasmejanog Markesa sa ogromnom masicom na oči. Ljosa se nije smejao nijednog trenutka, mislim da je njemu u celoj toj situaciji bilo teže. A da li u ovoj knjizi ima detalja, šta se dešavalo posle, kako su se ponašali, da li su komentarisali te događaje, da li su rekli šta se zapravo zbilo? Ne, nikada. Postoji samo nagađanje, ni jedan ni drugi, nikada nisu pristali da budu deo ni zajedničkog projekta nekog. Onda su vremeno popustili tek toliko da budu deo recimo neke zajedničke antologije, da napišu predgovor za ovu ili onu knjigu, da se njihovo ime nađe jedno pored drugog u nekim izdanjima, ali da se pomire nikada nisu hteli, niti jedan od njih hteo da otkrije pravi uzrok njihovog sukoba. Naravno, u korenu leži ta književno-politička rasprava između njih. On jednostavno misli da, Ljosa misli da je Marquez bio slab i da je popustio pred komforom koju mu je pružila Castrova autokratska vladavina. Sa druge strane, Marquez je verovao da je Ljosa izdao osnovne principe kubanske demokratije, revolucije, a što je zajedničko za sve te pisce iz celog tog pokreta je upravo da su svi bili bezrezervni podržavaoci kubanske revolucije svoje vreme. Samo neki razočarani, a neki su ostali na tom. Pa većina njih su, moram da priznam da su bili razočarani i da je Marquez jedan od retkih koji je ostao veran Fidelu Castru do kraja. Slušate Sputnikovu orbitu kulture. Da podsjetimo, Aleksandre, naše slušaoce, za razliku od Marqueza koji imao nedvosmislene političke stavove koje je izgovarao javno i prosto deklarisao se kao Castrov prijatelj, ali se nikada profesionalno nije bavio politikom. Mario Vargas Llosa je čak, koliko se sećam, bio i predsjednički kandidat. On je dakle imao ambiciju da se ozbiljno i profesionalno pozabavi politikom. To mu nije pošlo za rukom, ali dakle imao je tu vrstu aspiracija. Ne mislite li da i ta vrsta distinkcije ipak postoji? Jedan je političko biće prosto zato što je razbarušen i široko hvata ono što je svet, a Ljosa mi se tu čini onako sa malo pragmatičnijim umom umetnika koji voli da sagleda život iste političke vizure. U pravu ste, čini mi se da su politička shvatanja Ljose u neku ruku ispravni, zaista to mislim, ali to je teorija. U praksi se činilo nekako malo drugačije. On se zaista bio je predsjednički kandidat na čilanskim izborima, samim tim ja mislim da je izgubio deo integriteta. Uvijek može čovjek da kaže da je nešto hteo da promeni, da pomogne svom narodu, ali ko danas veruje političarima. To se Marquezu nije dogodilo. To se Marquezu nije dogodilo i sa te strane, iako mi se čini upitni Marquezov politički aranžman, znači vernost jednom, ovo je zaista moje lično mišljenje, i jednom diktatoru, ali ne diktatoru koji zaista bio krvavih ruku kakav je Castro, nego je diktatoru koji je bio tako uvek na ivici, diskutabilnoj ivici, da li je diktator, da li nije, imao je političke zatvorenike, ali verovatno je tu trebalo povući neke veoma bitne i oštre političke poteze koje drugi predsjednici pre toga nisu smeli da povuku, a Castro je smeo. I zaista čovjek tu ne može, mudar čovjek ne može da se opredeli u pravom smislu te reči na koju bi stranu krenuo. Meni se čini da je ipak za nijansu Ljosa ostao nekako
jako čisti u celoj to priči, iako veruju mnogi da je Marquez. Meni zaista čini da Ljosa na kraju nije dobio žutu banku od svoje političke angažovanosti, dok je Marquez na kraju imao zaista veliki komfor i mesto gde bi uvek mogu da ode u raskalašnu neku vikendicu na Kubu i da tamo dobije sve što je na kraju i radi, veći deo vremena je provodio na Kubi, imao je dobar život. Pa ajde da kažemo jednog buržuja, jednog aristokrate. Jer ako ste bor za levičarsku revoluciju, vi bi trebalo da provodite više vremena sa radničkom klasom, jel? Na Maljekonu, tamo u Havani. Ali on ima svoju poslugu, on je imao... Znate šta, ovo je pre svega priča o književnosti. Tako je. Nije priča o politici. To je dobar začin. Ali i to je književnost. Tako je. I utoliko je zanimljivija jer ona stimuliše maštu čitaoca. Pokušava da ih poveže s likove ovih pisaca, da poveže sa likovima iz njihovih romana. I onda tu nastaje čitava jedna igra mašte i onoga kako mi zamišljamo prave ličnosti jednog i drugog. Ako ništa, igra da se čitaoci Marquezovih i Ljosinih knjiga opredeljuju pa da se postavljaju na jednu ili na drugu stranu, mada je donekle verovatno i tužno što takva dva književna velikana su se upisala u istoriju, između ostalog i po sukobu koji nije bio književni, nije bio umetnički, nego je bio inspirisan nečim drugim. No ono što smo rekli, Aleksandre, i na samom početku, ovo je ipak slika jedne epohe i to ne bilo kakve jedne književne epohe koja će se retko kada ponovo tako u toj snazi dogoditi kakva jeste ono što zovemo hispano-američki bum. Šta je dakle u fonu ovog sukoba? Ko su ljudi? Vi ste pomenuli Cortasara, tu je Carpentier, tu je Donoso, tu su braća Goytisolo, tako je. Ko sve čini ono iz čega raste jedna nova, sveža i autentična književnost? Pa ja mislim da suština tog pokreta nije sukob. Suština tog pokreta je upravo strast, flamboyantnost. Rekao bih zaista nešto što do sada nismo imali u književnosti, a to je stvaranje potpuno jednog paralelnog sveta koji je, mi znamo racionalno da je to nerealan svet, ali je predstavljeno od strane tih autora kao nešto potpuno realno, kao da se dešava iza naše, kao da mi sad srećemo tu iza ugla čoveka, veoma starog čoveka sa ogromnim krilima. I zaljubili smo se u taj svet. Tako je, i zaista da verujemo i u taj Macondo. Ljosa je malo manje bio na tom fonu, on je više bio realistički nastrojen, ali dovoljno isto i raspevan i flamboyantan. Pa, hajde da kažemo, tu je i njihov književni otac Ernesto Sabato i drugi njihov otac, znači dva možda po meni lično možda i značajnija pisca za nijansu, Alejo Carpentier i Ernesto Sabato. Da nije bilo njih dvojice, ceo hispanoamerički bum se ne bi desio. Da po Marquezovim rečima, da Marquez nije čitao Carpentiera, Kraljevstva ovog sveta, on nikada ne bi napisao 100 godina samoće. Sa druge strane, Sabato je presudno uticao na Ljosu, ali i Ljosa mu se bezmerno divio. Sa druge strane, Sabato je bio potpuno ravnodušan i čak malo prezir prema samom Ljosi i prema Marquezu, dok je dosta poštovao Borgesa. Borges opet, kažemo, otac nad očevima svih, je bio malo arogantan u odnosu na sve njih i nije hteo da se meša u celu tu priču, iako je bio poprilično živ i aktivan u to vreme. Ali ne znam, ja mislim da i ako sam Borges i Sabato možda ne pripadaju tom hispanoameričkom bumu, Carpentier već pripada dobrim delom kao inspirator direktni, mislim da su oni svi zajedno jedna nerazdvojiva slika. To je jedno veliko bošovsko platno, puno detalja, gde je došlo do jedne književne eksplozije, po mom mišljenju, do kakve dolazi jednom u 200-300 godina. I ne samo po to je sigurno, po mom mišljenju, najznačajnije dešavanje u književnosti 20. veka, koje prevazilaze dešavanje moderne 20. i 30. godina. Tada već govorimo i o Joyceu i o Virginia Woolf i neverovatnim stvarima, revolucionarne za književnost, ali mislim da je književnost 20. veka postala zrela, postala je slatka, sočna, prestala je da bude eksperiment, postala je zaista, produkt kakav smo očekivali sa svim onim Joyceovskim akrobacijama, postala je produkt.
sa upravo hispanoameričkim bumom. Ja mislim da smo pred slušaocima potpuno uspeli, da li mojom veštinom ili tom vašom strašću, da razotkrijemo kako to izgleda kada jedan urednik pristupi uređivanju knjige za svoju dušu, neke knjige koja ga tako ispunjava. Vi također sa tom gotovo hispano strašću govorite o ovoj knjizi. Da, ja sam književno stasao na hispanoameričkoj književnosti, tako da je ovo ispunjenje mojih dečačkih snova. A zašto sam na početku rekla da je lukav potez izdavača? Dakle, knjiga koja u potki ima sukob zapravo je knjiga poslastica, knjiga čarobna o jednom svetu koji je nastanjen najraskošnijom maštom i izuzetnim likovima. Vi tu knjigu štampate i objavljujete u letnjem periodu. Vi zapravo sugerišete da je ovo idealna knjiga da se ponese na godišnji odmor i da se u njoj uživa. To je bio cilj. Jeste, apsolutno, i da malo skinemo sa toga nekoga akademskog pijedestala, recimo izučavanje, ono šta se dešava kad imaju oko filmu, šta se dešava iza kamere. Hajde da vidimo šta se dešava iza pera, iza ekrana, iza svega toga, i ja mislim da to ne zanima samo akademce, nego i sve prave fanove i ljubitelje od svih ovih pisaca. A u Srbiji, kao što znamo, ima ih mnogo ljubitelja i Markesa i Ljose i Carpentiera. Evo sad smo izdali Carpentiera pre par meseci, Kraljevstvo ovoga sveta. Zaista lep poziv, svuda se objavljuju kritike, ljudi pričaju o toj knjizi, dobro ide prodaja. Znači, ima velikog još uvijek interesovanja za hispanoameričku književnost i ima ono što je najzanimljivije, još puno toga neotkrivenog, što se tiče samog romana, što se tiče poezije, ali i što se tiče nekih priča koja stoje iza svih tih romana. I samo za kraj, ne sumnjam da ste to sebe makar jednom zapitali. Markes više nije među nama i nije u mogućnosti da o tome govori, ali Ljosa jeste, Ljosa je živ. Šta mislite, Aleksandre, da li će Ljosa možda negde svodeći sopstvene račune pred kraj života napraviti neku knjigu koju će posvetiti upravo ovom sukobu koji je sigurno obeležio i njegov život? Skoro sam siguran da neće. Sem ako mu ne iskopuje nešto iz fioke što nije htio da objavi, a on mudro zaboravio, skoro sam siguran, neverovatno su bili dosledni tome da ni jedan ni drugi ne objavljuje o čemu se radi, ali ja mislim da će cijela priča postati onako linčovski zanimljivija ako i ne saznamo pravi uzrok čitavog tog sukoba, nego ako nastavimo do nedogleda da se pitamo pa zašto, šta se to toliko ozbiljno desilo da je Ljosa mora da ustani i da nokautira Markesa. Aleksandar Šurbatović, urednik izdavačke kuće Dereta, urednik knjige Od Gaba do Marija, koja je ovih dana objavljena i našla se pred srpskim čitaocima. Aleksandre, hvala vam na razgovoru za Orbitu kulture. Hvala vam, zaista sam uživao u razgovoru.